Shubor na ka Slem jong unong san Hima. Ki nong yalam kiri ke perthei ki la ai Khublei bat ya ro yu Myntri Rangbahduh kari India ubalong Myntri Rangbahduh babat Slem tam ya kam dak batam yu Jawaharlal Nehru umudi ulalong kum Myntri Rangbahduh kari India na do ka arpo handro tarik jembang arajar khatsau ubadangi beteng ya kam hadu uni usnam arajar arpo handrio kabalajan kenjo khat arsnam ke jinglong Myntri Rangbahduh chong u ka kabinet ke sarkar India ke chpotrik jelio arajar arpo handrio ke tahnin ke sngi kalau menjur ya resolution na benta kani ke sien jam bakrau jong umudi Myntri Rangbahduh ke Israel u Benjamin Netanyahu ula ai Khublei yu umudi dak bapelat ya ke jingkran jong u ha ke X bat tag yu umudi Netanyahu ula nyo yu umudi kum uparlok bait dak baperan kam dak ketien Hebrew Mazel Tov ka bamut congratulation bat yaro ahlor ke jingjob ke bakrau jong u ke bansa jingkan mau Netanyahu ulai ro ru ikisian jam umodi ban penklan ya gajing dei ke Israel bat ke India dak bakdo bagi India kala kelalong ke wei na kiri bakiu stat ha ka yo ka kot lingba gajing senchar umodi dak bapen pau gajing kermen ban ya kendu obyang ya u bat ban ya trailang hakisnam bandang wanru kumjuru presiden ke Amerika Donald Trump ulai Khublei umodi dak bayro u ba ulong unong yalam ubakrau bat unong yalam ubakam kerpang dak banyo ya u kum uparlok ubait unong yalam ubashlur ubakot bakhya bat ubasta ka presiden ke Italy ke Georgia Meloni kala ai ke jing Khublei bat ya ro hi umodi dak bapen pau ke jing kermen ban yo ya hilat batmai nak benta benang penklan ya ke jing dei ke India bat ke Italy bat ki briu jongka Kiwei pat kinong yalam ke berthei ki bala ai Khublei yu Narendra Modi ki kenthop ke presiden ke European Commission ka Ursula von der Leyen, Chancellor ka Germany Friedrich Merz, Myntri Rangbahduh ka Canada Mark Carney, President ka South Korea Lee Jae-myung, ka Myntri Rangbahduh ka Denmark ka Mette Frederiksen, President ka European Council Antonio Costa, Rishi Sunak Badeiru Myntri Rangbahduh barim ka UK bat Kiwei. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang है MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jing kai bapura katkom ka job ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing kai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but Kiwei. ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong but ki kalalong ka jingshisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang syakalawai bacok